itu nanti tadi terus kayak pesen gitunya dan selitin tentang payah terus gugurukan malis terus gugurukan kayak gini sekali dihapunkan anu kasebun wilujeng mudah-mudahan sing bahagia lahir batin yang bermaunya segala nih kehidupan purna salam keluarga sing kebahagiaan kesejahteraan keselamatan lahir sekarang batin oke doa anak ka urang sadaya pimpinan yang disebutkan kesimpulan apunten al-rasulun ilaihi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.